Monako, luksuz, glamor, Formula 1 i prebivalište čoveka kojem svi sude za nešto što bi isto oni uradili da imaju te pare. Ima da ova kneževina jeste poreski raj, nije valjda da samo zato postoji. Nije. Poštovanje dobri ljudi, dobro mi došli nazad na ozbiljne teme, konkretno na serijal u kojem pokušavamo da nađemo logiku koja se krije za postojanja mikrodržava. Obavezno subscribe i poslednji deo apsolutno neosporivo najjačeg pokreta zdravog razuma u Srbiji i šire. Vozi! Ne dozvolite činjenica da je Monako druga najmanja država na svetu zavara. Kneževina ima bogatu istoriju, a pre nego što se srozala na teritoriju manje od Vračara, nekada se velika monaška imperija prostirala čak na površini Novog Beograda. U 6. veku pre nove ere, Grci osnivaju koloniju Monaikos, što mi Google Translate kaže da znači jednorog na grčkom, ali morat ćeš da mi veruješ na reč da znači jedna kuća. Inače, i pre toga su prostor oko kneževine naseljavali Liguri. To je antički italski narod, koji je vremenom asimilovan u rimsku kulturu. Padom Rima dolazi do učestalih smena vlasnika ovih prostora, od Vakar, Ostrogoti, Franačka, Istočno Rimsko carstvo, da bi na kraju priča napravila pun krug i regija ponovo bila Ligurijska. Samo što su ovo sada novi Liguri. Ovim novim Ligurima je sedište bilo Đenova, jaka trgovačka republika u okviru Svetog Rimskog carstva, koja je imala kolonije širom Sredozemnog i Crnog mora, ali između ostalog držala i Monako. U Đenovi su postojale dve uticajne suparničke frakcije, koje su se borile za prevlast nad republikom. Gibelini, lojalni Svetom Rimskom carstvu, i Gvelfi, lojalni papi. Gibelini su 1215. sa ciljem da od Monaka stvore vojno uporište, tamo napravili tvrđavu i postavili temelje za buduće naselje. Ali treba nekako privući ljudi da se nasele na prazan kamen. Kako? Isto kao i 800 godina kasnije. Daj im poreske olakšice. Gibelini vremenom učvršćuju svoju vlast u Đenovi i proteruju svog rivala, frakciju Gvelfi. Ipak, jedan veoma snalažljiv pripadnik proterane frakcije, François Grimaldi, se zajedno sa još par ljudi maskirao fratra i odlazi pred kapije Monaka, te traži utočište 1297. Kada ga je stražar pustio da uđe u tvrđavu, Grimaldi ga je ubio i omogućio ostalima da uđu kroz kapiju i preuzmu kontrolu nad gradićem. Od tada do dana današnjeg Monako predvode Grimaldijevi naslednici i tako počinje vladavina dinastije Grimaldi. Što nas dovodi do ključnog pitanja: kako su pored toliko uticajnih svetskih sila uspeli da opstanu preko 700 godina? Pa, morali su da igraju veoma pametno i oprezno. Tehnički, njime je zvanično i dalje upravljala Đenova i borba za pravu nezavisnost je potrajala još skoro 200 godina. Novac da izdrža ovaj mukotrpan proces su sticali tako što su pomagali Francuzima u pomorskim bitkama protiv Velike Britanije. Zbog toga su ih Francuzi zgotivili i potvrdili njihovu nezavisnost od Đenove 1489. A neko ko je mene zgotivio je moj današnji sponsor, World of Warships, jer namerno vidimo pominjem pomorske bitke kako bih nekako napravio prelaz na reklamu. World of Warships je vrhunska taktička igra u kojoj upravljaš nekim od 200 istorijskih brodova i ratuješ na predivnom otvorenom moru. Možda igraš sam ili s društvom naravno. Ako se prijaviš na link u opisu, potpuno besplatno, dobiješ paket u vrednosti od 25 evra. Znači, dobiješ 200 dublona, 2 moćna broda, St. Louis i premium brod Emden, 20 puta Restless Fire Camouflage, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium akanta. Dole sam ti zalepio link, klikni ga, lepo se zabaviš i dobiješ free stvari. Hvala Vovu na podršci. Nazad na video. U prva 2 veka vladavine Grimaldija, Monako je imao i svoje imperialističke pohode, proširujući se na okolne gradove, time uvećavši površinu kneževine na čak 40 km². U 16. veku su se nešto zakačili sa Francuzima i onda pobegli u ruke francuskog rivala, Španije. Madridu je odgovaralo da Francuskoj Monako bude trn u oku, dok Pariz nije htjela da ulazi u rat sa prejakom Španijom zbog nekog brandom kamena bez ikakvih vrednih resursa. Ipak, kako je rivalstvo između dve sile došlo do ključujuće tačke, Francuzi su pokušavali da oslabe uticaj Madrida gdje god je to bilo moguće. Monako su zato 1641. Francuzi ponudili zagarantovanu nezavisnost plus još neku kintu, pod uslovom da postane francuski protektorat. Mala kneževina je to prihvatila, jer je to bila bolja ponuda od onoga što su imali sa Špancima. Među vremenu, Monako postaje apsolutna monarhija i narednih 100 godina živi fino. Ipak, dobra vremena ne mogu zauvek da traju i u trenutku slabosti Francuza, Sardinija Monaku otima jedan gradić. Ovoj kneževini stavilo do znanja da njihov saveznik neće uvijek biti tu za njega. I onda dolazi Francuska revolucija. Francuska revolucija je za cilj imala prvo da zbaci francuskog kralja, a posle da sruši sve evropske monarhije. Prva i najlakša meta, logično, bio je upravo Monako, koji je okupiran 1793. Napoleon naravno pada, a Monako nekim čudom uspio da se ponovo izbori za svoju nezavisnost. Ali ovaj put bi bio protektorat svog neprijatelja,
Sardinije, ili ti sada Sardinije Piemont. 1848. izbiju revolucije širom Evrope i u narednih par decenija državice u centralnoj Evropi i na Apeninskom poluostrvu polako počinju da formiraju Nemačku i Italiju. Delovi Monaka su takođe bili inspirisani tim ujedinjenjima, te se odcepljaju od kneževine i proglašavaju vernost Sardiniji. Monako sada gubi najbogatije delove svoje države, što je danas ironično, ali tada je to bilo činjenično. Ipak, Sardiniju kao jednu od glavnih zagovornika za ujedinjenje Italije je konstantno u tome sprečavala Austro-Ugarska, protiv koje je već bilo teško boriti se sam, te Sardinija saveznika našla u Francuskoj, koji bi zauzvrat za pomoć dala razne teritorije, među kojima su se našle i bivše teritorije Monaka. Kako Italija uspešno formirana 1860-ih, Sardinija je ispoštovala svoj deo dogovora, što znači da naša mala kneževina ostaje opkružena Francuskom. Ipak, Monako jeste nasporivo nezavisan, ali je efektivno i dalje bio francuski protektorat. Pa dobro, zašto ga onda Paris samo nije progutao? Pa gle, Monako je već bio njegov satelit. Francuska je čak sa malom kneževinom potpisala tajni ugovor kojim bi Monako pratio sve političke, ekonomske i vojne odluke svog veće komšije. Čak je otišlo i do te mere da bi ga, u slučaju da dinastija Grimaldi nema naslednika, Francuska samo anektirala. I Monako je na to pristao. Tako da se ne isplati da ispadne šaglesu pred ostalima da bi progutao jedan kamen na kome živi 20.000 ljudi koji su ti već sve dali. U Prvom svetskom ratu Monako ostaje neutralan, mada i dalje pod zaštitom Francuske. Međutim, u Drugom svetskom ratu Francuska pada, što znači da sada nema ko da ga brani. Zbog toga, Monako čak deportuje Jevreje iz kneževine, u nadi da će udovoljiti nacistima, te da ga zato sile osovine neće okupirati. Te sile osovine su ga svakako okupirale. Ipak, preokretom ratu u korist saveznika, Neci se povlači iz Monaka i on sada ostaje nesumnjivo nezavisan. Tada i kreće ona priča o poreskom raju, što je toliko ljutilo Pariz, jer su se bogati Francuzi sada masovno selili u kneževinu, ne bili izbjegli poreze koje bi inače plaćali Francuskoj. I eskaliralo je do te mere da je tadašnji predsjednik Francuske, Charles de Gaulle, uveo sankcije Monaku i čak i blokirao granice. I sad naravno nema tu šta Monako da blefira. Okružen je, ne ulazi im novac, moraju da popuste. Te su zato uveli pravilo da Francuzi koji žive tu moraju da plaćaju porez Francuskoj, ali za sve ostale Monako i dalje ostaje poreski raj. A 2002. Pariz patali onu priču da će ga progutati ako Grimaldi ne budu imali naslednika. Što znači da nezavisnost našeg današnjeg protagoniste skroz bezbedna, makar za sada. U jednoj rečenici, kako je kneževina ostala nezavisna? Pa, igrala je veoma pametno. Još od prvog Grimaldija koji se ušunio u Dženovsku tvrđavu, pa preko smenjivanja saveznika u pravo vreme, taktika ove dinastije je očuvala integritet malene države i u najtežim periodima istorije. Drugim rečima, jednostavno nisu bili vredni cimanja. To je bilo to, gospodo. Očekujte barem 3 videa u junu. Da, osjećam se velikodušno. Zato, like, share, subscribe, ostavi neki komentar, zvonce, klasično. Naruči svoje majice na Instagramu, ozbiljne, _teme, _shop. Naravno, možeš i noćom da podržiš kanal putem Patreona ili join dugmeta pored subscribe-a. Klasika, brate, znaš već sve to, nemoj ti ponavljam 100 puta. Posebna zahvalnost Nikoli, Miroslavu, Aleksandru, Dušanovom carstvu, Nataši, Magnumu, Milošu i Milošu, kao i World of Warshipsu na konstantnoj podršci. To je bilo to, dobri ljudi. Pozdrav!